Makan nasi kandang siang kasur, malam kasur. Malam sur. Akak, makan nasi kandang siang kasur, malam kasur. Malam-malam. Malam-malam sur. Makan nasi kandang siang kasur, malam kasur. Siang malam musuh hari. Oh, siang malam sur. Okay, banyak mau main bok kan. Tapi yang paling sur siang ke malam? Malam. Makan nasi kandang siang kasur, malam kasur. Siang malam sur. Paling sur? Malam. Malam tanya ini orang. Paling sur? Ayam. Alright. Ini dia guys, aku makan nasi kandang ayam bawang Zul. Malam-malam pun ada. Lepas ni buka sampai pukul 12 malam. Hampa kalau lapar, hampa main cari dalam sini. Sur tak sur, mai try tengok. So kalau hampa mai restoran nasi kandang ayam bawang Zul, malam-malam hampa boleh lepak dah nampak. Ada tempat selesa, lepas tu ada lampu tu kat sini. Hampa boleh makan tepi jalan. Fuh, kalau kena nasi kandang malam. Lepas makan, lena terus. Ini yang dinanti-nantikan. Kopi Ros. Teh vanila. Rahman Muhyi ayam bawang Zul guys. Apa main siang ke, malam ke, nasi kandang dia tetap sur kat mana-mana pun. Bismillah. Oh. Memang pas. Plus. Lain nasi kandang, hampa kena try dua ayak ni. Teh tarik vanila dengan kopi Ros ni aku bagi tahu kat hampa garanti 100% sur. Ayam bawang Zul mesti. Mari nasi kandang sedap.